Nikasngi ki Bor District ke West Giant Hills District hai ya akhmat u Executive Magistrate u Wan Krau ku Parkhar Buli, u Deputy Superintendent of Police u Eje Sangma, u video kelaskan CNR di blok u Barrister Niang, cirup isen ranlang ki pulit dahir ki cakacnong khat kasla, ka wahab hapok ke blok 1 nei benta u phak pendam yai penkrek serok ke Sarkar Assam, hagani kacnong. Hei por waki Bor District poi ki hagani kachnong da chem ki wa ipen krek dang lai i chai chakman, de lang ki po chilom ki wadang ti na la, wa ipen wandur yo serok cirup waki trok kit kendau. Kamte da phak pendam phak pensengek ye krek ya uni userong, wa da phak liwan ye ki wa krek nagani kathau, nei bha wa ipen krek ya uni userong, memman i wachi, wa imyo yutip wa biang. Hawa ya kelam wa uwi ubar jela wa pai ye pen krek serok ni kesngi dak hana wa ipen krek da lai kala kam wali benai haro wa uni userok to wa pen yebi na kachnong kermi hadu khat khasla wa kam wa chipau kilometer ijrong kadwane liang executive magistrate wan khana wa da yo yutip kidang haki khajak sngi de wa pentip ki bru yong gani ka than chau video kamte ki le mare yo yutip ki ha ke chpau tri uni banai da her nang konggi wa lai pain we de chem le ye sakhian we ha wa tho yutip na ki wa kre da tip ki wa contractor wa pangkre yo ni usurok to wa na po ka jalla mi khala ya hi we man da phon ki chho ni contractor da khana wa to ka central scheme tangwane daw wam yo ye ki kot kisla wa biang yo sngau tho kam man da pangkre yo ni usarong kamte ni kisngi da her ki wood yo pen sange ano ye pen kre we da phali wan ye ki wa kre kasedang kum ni mo kalong ba ngiyo ka report nei video jong kelas ken jong ba gadon ka jing pentre kam ken ya ka surok ka bopoi shado ka snong khat kasla te pangila yo jing tep kum ta te nakaliang i district magistrate te ila pha nga ken executive magistrate benwan ken benwan pet ko de shisha na kum no na te dangala wan hi shani ya wan chisngi bengiwan shani e te long ngilap kan bagadon ka jing pentrekam kan ka surok sini te bangi la yawa jing tip ha pa niki nong trai te ngi yo jing tip ba po penyat ya kan ni batu kontraktor de upana po galia hi te ngila ya persang susu benwa jing tip te bangi la yo roi ka phone number jong kontraktor te bangi la ya keren ni belum kontraktor yang tu ngi so jing tip bagi ong ba te bini ba ka central scheme kan ni hadian kum tu pan ngi kham yale ye ka tu sngi kham yo ye ka order disi kan pan sange hadian kum ta pan hadian dengila yo ki kot kisla e pan nakaliang joki e dengila april ba ngila e ba dan ni sung thu ba kani ka dei ka bom long shai kan te ba bom long shai te ka dongkam ka ngi bangin pen sange chwa yo kala bendon ka no ka jing ya kala ban po ya ka jing ya ka ja padang kini ki state government lan nak kanu ka jing kaja di small day nak kaliang district magistrate kan pan phai ko order yang pan khang ya kan ka jing petrek kam yang ka suruh hot kala don ni ka jing pentep kan kata ande kalong ka jing pentep to kadang long kalong shen ba te kadang day hakini ki arlais ngi hi bagadon ka jing pentep kan kata ki pentep chai video dan ni video is ada one peti te kumtai kat 2 kilometer isa kan dia sudah kum bangiyo jing tip te kadai kum ba 10 kilometer telak banyak jing tip ya ka sanction amount jong kani ka surak kalong ka ya ka detail jong kata te ngam don jing tip kadai ka bangala ban subatai pi te kadai bet kum ta ma kadai kum ba 10 kilometer kan